ndabasuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport amahoro y'Imana abane namwe aho muse mice bitandukanye mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza byuzemo ibyiza byose Nyagasani atanga numwanya tugiye kwiganurira ku makuru y'imikino atandukanye mu gihe gitoya amatransferi avuga ku mugabane w'Iburayi nande makuru agenda acaracara hirya no hino kwisi. Amakuru tugiye guheraho ni mu ikipe ya FC Barcelona. Breaking news, ikipe ya FC Barcelona imaze kuba ibona umuzamu bamwita Garcia. Uyu nguyu bamwita Yona Garcia kuva mu ikipe ya Espanyol Barcelona. Ni ikipe iba mu mujyi umwe n'ikipe ya FC Barcelona. Uyu amaze kuba agera muri ikipe nyuma yuko aguzwe mu ikipe ya Espanyol Barcelona, akamaze guhabwa amasezerano y'imyaka 5 mu ikipe ya FC Barcelona. Agiye kuza guhanganira umwanya ashobora no kuba umugaride wa mbere mu ikipe ya FC Barcelona, ahatanira nundi baheretse kuba bumvikana kongera amasezerano bamwita Sezini w'imyaka 34. Uyu mugabo wari wagiye muri retirement kubera ko ikipe ya Juventus Dortmund yari yamusuzuguye. Uyu nawe akaba yamaze kuba yongera amasezerano mu ikipe ya FC Barcelona nyuma yo kugiramo sezo nziza imeze neza, agatwara igikombe cya shampiyona, akegukana igikombe cy'umwami n'igikombe cya Super Coupe yatwaranye n'ikipe ya FC Barcelona. Ariwe uri mu izamu by'ikipe ya FC Barcelona. Abakaribo bagaride babiri ikipe ya FC Barcelona igiye gukoresha umwaka utaha w'imikino ari yunguyu Yona Garcia kuva mu ikipe ya Espanyol wasinye imyaka 5, ndetse na Sezini wasinye kugera 2027. Uyu munyapolonye akaba rero bagiye kuguma mu izamu gufata mu izamu ikipe ya FC Barcelona. Tukiri kubaza mu ikipe ya FC Barcelona, abantu tuvuza abo babiri batangira kwibaza ngo ese yaba ari Ter Stegen kapiteni w'ikipe ya FC Barcelona. Kapiteni w'ikipe ya FC Barcelona yamwita Andreas Ter Stegen, akaba ari umudage umaze igihe muri ikipe. Uyu mudage akaba avuga mu bakinnyi bagiye gusohoka mu ikipe ya FC Barcelona. Amakipe yatangiye kumwirukankaho yo mu gihugu cya Turkiya. Uyu mugabo nawe agakomeza kwezita avuga ko agomba kuguma mu ikipe ya FC Barcelona. Kubera iki? Ikipe ya FC Barcelona ibona ko numwe mu bagabo bamaze kuba injury prone cyangwa se kuba bagira imvune nyinshi cyane. N'umukinnyi usigaye agira imvune nyinshi, dore ko n'umwaka washize w'imikino yari yavunitse hafi sezo yose, akagaruka sezo irimo irarangira. Nubwo ari kapiteni ikipe ya FC Barcelona, kubera imvune nyinshi bafashe umwanzuro yuko bagomba kugura undi mugaride bagashaka umusimbura. Uyu mugabo akaba yasohoka muri iyi kipe, dore ko ari n'umwe mu bantu bahembwa amafaranga menshi mu ikipe ya FC Barcelona. Ahembwa ibihumbi birenga 350 ku cyumweru, akaba ari amafaranga menshi ku mukinnyi unagira imvune nyinshi nubwo ari kapiteni w'ikipe ya FC Barcelona. Abenshi batanashindikanya no ku bushobozi bwe, ndetse no mu ikipe y'igihugu y'Ubudage numwe mu gardiye basigaye bameze neza ndetse banakina. Kuva Manuel Neuer yatangaza ko amanitse inkweto mu ikipe y'igihugu y'Ubudage. Ariko guess what, uyu nguyu agiye kuba asoka mu ikipe ya FC Barcelona. Iramupushinga byange bikunde, Barcelona iravuga ko uyu mugabo agomba kuyisokamo, ko bamaze kuba binjizamo Yona Garcia kandi bamaze kuba banasinyisha amasezerano y'imyaka 2 we Sezini. Bivuze ko abagaride babiri bahari, ntago yaba umugaride wa gatatu. Even n'umugaride wa gatatu bita Inaki Penya nabo bagomba kubasohoka mu ikipe ya FC Barcelona, bakazamura undi mwana mutoya cyane ko babonye ko na Inaki Penya atakiri kuri level y'ikipe ya FC Barcelona. Tuvuye muri mu izamu ry'ikipe ya FC Barcelona twerekeza imbere mu ikipe ya FC Barcelona. Amaze kwumvikana amasezerano y'imyaka 5 kuri miliyoni 60 zose z'amayero. Guess what, n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Espagne bamwita Nico William, akaba ari umukinnyi w'imyaka 22 wifujwe n'amakipe menshi atandukanye, harimo ikipe ya Arsenal mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu mukinnyi aza kuba abyanga n'ikipe ya Bayern Munich namwerekeje amaso. Uyu mukinnyi yavuga ko option ya mbere ari ikipe ya FC Barcelona kubera ubushuti anafitanye na Lamine Yamal. Nyega ko ariho hanini byagiye bivuga ko byaturutse n'uyu mukinnyi, akavuga ko akunda ikipe ya FC Barcelona gushangamo inshuti ziwe. Batangiye kuba banamupostinga abakinnyi batandukanye barimo na Rafinha, bagenda bavuga ngo welcome kuri Barcelona, bagenda bashaka uburyo bamuhoza n'ikipe ya FC Barcelona. Umukinnyi ufite trio imeze neza cyane mu ikipe y'igihugu ya Espagne, akina na Lamine Yamal, umwe ku ruhande rumwe undi ku rundi ruhande. Mu ikipe ya FC Barcelona barashaka kuzataka bakazikuramo mu ikipe ya FC Barcelona ishaka kujya yataka ikipe byiburi kayikubita ibitego bitari munsi ya 3. Mwitege ikipe ya FC Barcelona umwaka utaha w'imikino yamaze kubona uyu mukinnyi kuri miliyoni 60 ziri muri release clause yiwe. Yarongeye amasezerano umwaka washize, ariko ashamo clause yuko umwaka utaha
ikipe yaza kumushaka yose bayorohereza kuri miliyoni 60 ikaba yamubona. Ku myaka ya 22 yamaze ko yumvikana amasezerano y'imyaka 5 ndetse na miliyoni 7 zose z'amayero azajya ahembwa ku mwaka mu ikipe ya FC Barcelona. Barcelona kandi iracyavugamo umweyo ko abakinnyi batandukanye nk'abarimo abakinnyi ba Pau Victor, abakinnyi nk'aba Andreas Christensen na Gardie Ter Stegen na Iñaki Peña ni bamwe mu bakinnyi bashobora kuba basohoka mu ikipe ya FC Barcelona kugira ngo ibibazo bijyanye n'iby'imishahara cyangwa se na finance bya financial ya La Liga isabwa. Tebas akomeza kubibutsa ko ngo mugura mutagura, mwibuke ko nta miyaga ntago azigera agira ikindi kigongwe, kubera ko hari amategeko ari mu gihugu cya Espagne bagomba kubahiriza. Ku ikipe igomba kwerekana amafaranga kuri konti ifite bijyanye n'ibyo spendinze nayo igomba kuba yinjiza abakinnyi, ikaba igomba kuba ibaransa ibitabo mu bijyanye na financial fair play by'umwihariko yo mu gihugu cya Espagne. Abo karibo bakinnyi ikipe ya FC Barcelona imaze kuba yinjizamo. Ni inkuru zigezweho mu ikipe ya FC Barcelona, dore ko bose bari no mu biruhuko batigeze bajya no mikino y'igikombe cy'isi. Tuvuye mu ikipe ya FC Barcelona ngenze muri Real Madrid iri mu gihugu cya Amerika, nta byinshi biri kuvugamo. Twigire mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu gihugu cy'Ubwongereza inkuru zivugamo ni ikipe ya Arsenal ivugwa cyane mu gihugu cy'Ubwongereza kugeza kuri ubu ngubu. Ikipe ya Arsenal ikaba imaze kuba isinyisha umukinnyi bamaze kuba bumvikana bagiye gusinyisha mwita Martin Zubimendi kuva mu ikipe ya Real Sociedad mu gihugu cya Espagne. Uyu mukinnyi akaba yamaze kuba agera mu gihugu cy'Ubwongereza gukora medical test. Bimaze igihe kirekire bivuga kuva mu kwezi kwa gatanu mbere yuko shampiyona irangira ko bumvikanye nawe kuri miliyoni zigera kuri 60 akaba agiye kwinjira mu ikipe ya Arsenal. Uyu mukinnyi ukina mu kibuga hagati nka defensive midfielder w'ikipe y'igihugu ya Espagne akaba yamaze kuba yinjira mu Bwongereza ari gukora medical test, akaba isaha n'isaha medical test nimara kurangira ari butangazwe nk'umukinnyi w'ikipe ya Arsenal ku myaka 26 akaba aje mu ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal kandi tuyirimo niko umukinnyi witwa Thomas Partey akaba ari umunyagana ukina muri ikipe. Imyaka 5 yarayimazemo, bivuga ko igiye kuba ishirwaho akadomo. Yamaze kuba ananiranwa n'ikipe ya Arsenal kuko batari kumvikana ku bijyanye n'amasezerano uyu mukinnyi yasaba. Ikipe ya Arsenal yaramaze kumukura mu mibare kubera imvune yagiye agira nyinshi zitandukanye, ariko arabatungura uyu mwaka w'imikino yitwara neza ndetse ntiyanagira n'imvune. Imyaka 5 yakaba yishize akadomo muri uku kwezi kwa gatandatu dusoza ku itariki 30 amasezerano ye nibwo ari busoze mu ikipe ya Arsenal. Uyu mukinnyi akaba yabatandukana n'ikipe dore ko batari kumvikana. Ikipe ya Arsenal yamaze gutandukana kandi no bita Jorginho mu kibuga hagati yerekeza mu gihugu cya Brazil. Ikaba ikipe ya Arsenal ikomeje kugenda itandukana n'aba bakinnyi ba hagati bayo, ikaba igiye kubaka abandi bashyashya. Bivuze ngo Declan Rice agomba gufatanya na Zubimendi ndetse n'abakinnyi batandukanye bagomba kuba baza mu ikipe ya Arsenal. Harimo abakinnyi twavuga ko yazamura bagakinana, harimo kapitani Martin Odegaard uzakina hagati mu kibuga, akamo Michael Merino n'umukinnyi ushobora kugaruka inyuma amwita Kai Havertz igihe cyose ikipe ya Arsenal yabimaze kugura rutayizamu. Guess what, tukivuga ku bajyanye na ba rutayizamu uri kuvuga mu ikipe ya Arsenal ba rutayizamu babiri. Shuwa ya mbere ikipe ya Arsenal bamwita Benjamin Sesko. Uyu mugabo w'umunyasloveni akaba umwe mu bakinnyi ikipe ya Arsenal yaryamyeho cyane umutoza Michael Arteta. Avuga ko uyu mukinnyi w'imyaka 22 watsinze ibitego 15 muri Bundesliga ariwe mukinnyi wa mbere ashaka. Ku myaka 22 abona ibijya kina bifitinga mu byo ikipe ya Arsenal ishaka. Uyu mugabo Michael Arteta avuga ko n'umukinnyi yifuza ko ari buze mu ikipe ya Arsenal. Ku bitego 15 yamaze ko yatsinze, avuga ko n'umukinnyi ushobora gufasha bagenzi be, afite imbaraga, afite na tekinike. Mu ikipe ya Arsenal yatatswe n'umwe mu bakinnyi bazi kuba bafasha bagenzi be cyangwa se mu kubafasha muri pressing ya mbere, kuko uyu mukino ikipe ya Arsenal ikina n'amakipe nka Man City ndetse na za Barca wo kwataka bakina Toto Football. N'umukino unasaba ko ikipe igitakaje umupira uhera kubataka bakora pressing kugira ngo bagarure umupira, ikipe yongere kurekipera umupira babe babasha kuwukoresha neza. Rero uyu Benjamin Sesko akaba nawe yaramaze kuba yumvikana ikipe ya Arsenal ibizamugendaho n'ibyo
umukinnyi azatwara byose n'ibyo azahembwa. Ikipe ya Arsenal igisigaye nuko yumvikana ikipe akinamo ya RB Leipzig ivuga ko afite agaciro ka miliyoni 70 uyu mukinnyi w'umunya-Sloveni nawe yamaze kuba avuga ko nta handi ashaka kwerekeza, dore ko n'ikipe ya Al Hilal muri Saudi Arabia yaje kumushaka akavuga ko ataragera igihe cyo kugenda. We ikipe yamaze kuba yumvikana nayo ikipe ya Arsenal, nubwo umuhagarariye mu bijyanye no kumushakira ikipe atangiye kugora ikipe ya Arsenal akavuga ko bashamo release clause mu masezerano ye ku buryo ikipe ya Arsenal aba yitwaye neza, ikipe ya Arsenal akabona ntiri kwitwara neza itwara ibikombe yazatandukana nayo akaba akigira gushakira handi. Ibyo ikipe ya Arsenal idakozwa habe na gato. Ni mu gihe umugabo witwa Andre Berta akaba ari sporting director w'ikipe ya Arsenal, hari umukinnyi wundi abona waba indishwa mu gihe cyose kuri Benjamin Sesko byaba bidakunze. Umukinnyi nta wundi byaba bidakunze ni umukinnyi ukinira ikipe ya Sporting Club de Portugal bamwita Victor Gyökeres, numwe mu barutazamu beza kugeza kuri ubu ngubu. Rutazamu watsinze ibitego 38 single season akabikora mu ikipe ya Sporting Club de Portugal muri shampiyona, tutabarewe ibindi bitego yagiye atsinda, dore ko tushizamo n'ibindi bitandukanye harimo ibitego bijya 12 gatsinze mu ikipe y'igihugu ndetse no mu bikombe yatsinze ibitego birenga 55, bintu byaheruka gukorwa na ba Lionel Messi ndetse na ba Cristiano kuba muri single season umukinnyi yatsinda ibitego birenze 50. akaba we warabaye rutazamu wa kabiri ku mugabane w'i Burayi nyuma ya Kylian Mbappe wahawe igihembo by'uko yatsinze ibitego byinshi, akaba ari we rutazamu kubera ibitego yatsinze bya kuri 32. Impamvu yahawe igihembo kuko yatsinze ibitego byinshi kandi Gyökeres yamurushije gutsinda ibitego, yaratsinze ibitego bigera kuri 38. ni coefficient babarira igitego cy'umukinnyi wo muri Portugal n'igitego cy'umukinnyi wo muri Espagne. Muri Espagne igitego na shampiyona eshanu zikomeye harimo Ubwongereza, Ubudage, Espagne n'Ubutaliyane, igitego bakibarira kuri coefficient ya kabiri, naho abo muri Portugal ndetse n'ibindi bihugu biri inyuma babara igitego kuri 1.5. bivuze ngo nicyo cyatumye Mbappe ahabwa igihembo nk'umukinnyi watsinze ibitego byinshi, Golden Boot ku mugabane w'i Burayi, mu gihe yatsinze ibitego 30, ariko Gyökeres yari yatsinze ibitego bigera kuri 38 muri shampiyona muri Portugal. Uyu mugabo nawe kuri miliyoni zigera kuri 70 nizo ikipe iri kwifuza ngo ikipe ya Sporting iravuga ko baganira kuri miliyoni 70 kuzamura, niho ngo igomba kuganira n'ikipe yari yose. Mu gihe Victor Gyökeres avuga ko ikipe iri ku mutengo harimo na president bari bakoze icyo bita gentleman agreement, n'amasezerano abantu bagirana nyine nk'abantu babagabo kugira ngo bazabe inyangamugayo, atanditse ahantu namwe bakumvikana ko iki bakavuga ati yenda niba twumvikanye ko ngiye gukomeza kubakinira uyu mwaka utaha ninshaka gusohoka mu ikipe muzandekura byibura ku giciro kitarenze iki niki. aho avuga ko Gyökeres avuga ko n'umwagent we barumvikanye kuri miliyoni 60, mu gikipe yo ya Sporting ivuga ko bo bumvikanye ibyo byo kumvikana kuri rutazamu mwiza nk'uyu bitarimo, bazahera kuri miliyoni 70 kuzamura. Na super agent wo bita Mendes yamaze kuba aza muri ibi ngibi kugira ngo abe yakungaye amakipe umupira w'amaguru iwabo muri Portugal utaza kugirwaho n'ikibazo. Mu gihe ikipe yose yabikoze amakosa, ikipe yabikoze amakosa ku bakinnyi baza yinjiramo n'abandi baba bashaka gusohoka, kuko abakinnyi banareba ahanini kuri bagenzi babo bakareba ikipe bafavoriza ndetse inabafasha muri kariyeri yabo. Super agent Mendes akaba yaje kuba byinjiramo, agiye kumvikanisha president w'ikipe ya Sporting Club kugira ngo agire ahurira n'umukinnyi w'ikipe ye uyu nguyu Victor Gyökeres babe bakumvikana kugira ngo umukinnyi abe yasohoka amahoro. Niwe umukinnyi uri kuri liste wa kabiri ku ikipe ya Arsenal wamaze kuba nawe anadekarara ko ikipe asaka ari Arsenal nta yindi kipe agomba kuba yerekezamo, akaba ari Victor Gyökeres ari we mukinnyi wa kabiri rutazamu uvuga mu ikipe ya Arsenal. Tukiri mu ikipe ya Arsenal yamaze kuba yumvikana amasezerano y'imyaka 5 n'umuhungu wayo ukiri muto yazamukiye mu academy bamwita Mares Lewis Kelly, akaba ari umukinnyi ukina inyuma ku ruhande rw'ibumoso, n'umwana ukiri muto cyane uvuga ko ushobora no kuba yakina hagati mu kibuga igihe cyose ikipe ya Arsenal yabigize ikibazo. Uvuga ko mu academy azamuka yakinaga hagati mu kibuga akaza gusubizwa inyuma ku ruhande rw'ibumoso, aho uyu mukinnyi yari amaze sezo akina yose. Yahamagawe no mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza agakinamo ari n'umustarter, agahamagarwa inshuro ebyiri zose muri window ebyiri ziheruka na Thomas Tuchel, akaba caps zigera kuri enye amaze kuzibona imikino ya mbere. Caps ya mbere yakinnye imikino ibiri, window ya mbere, window ya kabiri akina indi mikino ibiri.
umwe mu bakinnyi rero bo kwitega ndetse no guhanga amaso ikipe ya Arsenal yamaze kuba yongera amasezerano. Nyuma yuko yari imaze kuba yongera amasezerano Gabriel Magalhaes nawe bakamwongera amasezerano y'imyaka 5 kugera mu mwaka w'2030. W'umunyabrazil nawe ari mu ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal irareba kandi kuzareba uko yongerera amasezerano William Saliba, n'umwe mu bakinnyi nabo bareba ko bakongerera amasezerano kugira ngo bazakomeze kuyifasha mu minsi iri imbere. Ni umukinnyi ugiye gukomeza kuvuga cyane mu ikipe ya Real Madrid, ariko Arsenal gushamo imbaraga zishoboka zose kugira ngo nawe ibe yabasha kumugumisha mu ikipe ya Arsenal, bakomeze kubaka bafatanya, barebe ko iminsi iri imbere Arsenal yazatwara igikombe cya shampiyona ikareka kugarukira ku mwanya wa kabiri kugeza kuri ubu ngubu. Nibyo bivuga mu ikipe ya Arsenal. Abakunzi ba Arsenal batishimiye bamwe namwe kuba agiye gusohoka mu ikipe ya Arsenal Thomas Partey, ikipe ya Arsenal itarumvikana nawe, bivuga ko bishya bishyira ko asohoka muri ikipe. Nibyo guhanga amaso ndetse no gutega tukareba uko bizagenda mu minsi iri imbere mu ikipe ya Arsenal ikomeje kugenda ivugwa ku isoko ry'igura n'igurishwa cyane, ariko abo isinyisha atari benshi. Uwo twakitegawe biri vuba ahangaha ni Zubimendi uri gukora ikizamini cy'ubuzima, akaba yatangazwa umunsi uwo ari wose, akaba yabasha kuba aza mu ikipe ya Arsenal. Tugiye mu ikipe ya Liverpool nayo iri kuvugamo amakuru menshi cyane. Ikipe ya Liverpool iri kuvugamo amakuru y'uko uyu Florian Wirtz umaze iminsi avugwa kujya mu ikipe ya Liverpool, n'umugabo wamaze kuba atanga go ahead Arne Slot kuri uyu mukinnyi. Barumvikana ibisabwa byose, bumvikana ikipe ya Bayer Leverkusen. Ikipe ya Bayer Leverkusen nayo yemera ibyo bumvikanye, miliyoni 116 ndetse na add-ons za miliyoni 35 bitewe nuko uyu mukinnyi azagenda yitwara. N'umukinnyi yitwaye neza, atsinze ibitego bigera ku 10, assist 12 muri Bundesliga, yawanagizemo n'imvune, ariko sezo yari yabanje. Umwe mu buri bakinnyi nyuma rutayizamu beza bari bigaragaje, aba n'umukinnyi w'umwaka mu Budage, afasha ikipe ya Bayer Leverkusen gutwara igikombe cya shampiyona cya mbere mu mateka ikipe itagiraga, ari kumwe na Xabi Alonso. Umukinnyi yifuzwe n'amakipe atandukanye harimo Real Madrid ndetse n'ikipe ya Manchester City, bakaza kuzivaho bose bakaza kumuvaho akerekeza mu ikipe ya Liverpool. Namaze gukora ikizamini cy'ubuzima, agiye kuba atangazwa nk'umukinnyi mushya w'ikipe ya Liverpool mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere, n'umushahara warenga 250 ku cyumweru. Umwe mu bakinnyi bazaba bahenze muri Premier League wamaze kuba ashaka agahigo ko aguzwa amafaranga menshi mu ikipe ya Bayer Leverkusen. Umukinnyi uhenze mu Budage, akaba umukinnyi uhenze muri Premier League no mu mateka y'ikipe ya Liverpool. Yaciye uduhigo twose k'umukinnyi uhenze kugeza kuri ubu muri Premier League. Tukiri mu ikipe ya Liverpool, nyuma y'uyu mukinnyi witwa Florian Wirtz, ikipe ya Liverpool yamaze kuba yumvikana kuri miliyoni 45. Umukinnyi witwa Milos Kerkez, akaba ari umunyahongiriya w'umu left back ukina inyuma kuri gatatu. Uyu nawe yamaze kuba yumvikana n'ikipe ya Liverpool, agiye kuba ayerekezamo amasezerano y'imyaka 5, nawe arateguye. N'umukinnyi nawe utari mukuru w'imyaka 22 ugiye kuza ave mu ikipe ya Bournemouth gufasha umukinnyi witwa Robertson umaze gukura, unakinnye sezo nyinshi mu ikipe mu ikipe ya Liverpool, wari waje muri ikipe aturuka mu ikipe ya Hull City, amaze kugenda yitwara neza. Uyu mukinnyi Milos Kerkez yatanze assist 5. Ni umwe mu bakinnyi bakina wa mukino wihuta, baba wing back bagenda bihuta bagaruka bafasha barutayizamu kwataka, nicyo kigezweho muri iyi minsi. Kuri 45 nawe n'umukinnyi wamaze kuba yumvikana n'ikipe ya Liverpool imyaka 5, agiye kubashira umukono ku masezerano mu ikipe ya Liverpool. Kandi twavuga kuri umukinnyi twa Gerard Kansa, nawe yamaze kuba agurishwa mu ikipe ya Bayer Leverkusen y'umutoza wahoze atoza ikipe ya Manchester United Erik ten Hag kuri 35. Uyu Gerard Kansa azamukiye mu ikipe ya Liverpool yamaze kuba asohokamo, akaberekeje muri iyi kipe ya Bayer Leverkusen. Yanavuga ko ishaka Curtis Jones, ariko ikipe ya Liverpool ikavuga ko we itamurekura. Ikipe ya Liverpool rero ikomeje kwitwara neza cyane no kuvuga kuri iri soko, imaze kuba yinjizamo, twavuga ngo n'abakinnyi batatu byamaze kurangira neza. Ni Jeremy Frimpong miliyoni 35 kuva muri Bayer Leverkusen, bakaba hakurikiyeho miliyoni 116 n'ama add-ons kuri uyu mukinnyi witwa Florian Wirtz ukina inyuma ya rutahizamu nka nimero 10, ndetse na nimero 3 baguze witwa Milos Kerkez kuva mu ikipe AFC Bournemouth, aje gufatanya na Robertson. Bivuze ngo impande zabo z'inyuma baje kuzisazura, barebe uko byagenda. Amakuru kandi akavuga ko mu ikipe ya Liverpool igihe cyose yaba irebye uko konti yayihagaze, yahita yirukanyira mu ikipe ya Crystal Palace
kujya gusimbuza umukinnyi witwa Gerard Kwansa werekeje mu ikipe ya Bayer Leverkusen. Ni umukinnyi witwa Magehi, akaba kapiteni w'ikipe ya Crystal Palace mu gihe cy'imyaka 2 itambutse. Umwe mu bakinnyi beza bamaze kuba abakinnyi bahoraho bakina mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, akaba na kapiteni w'ikipe ya Crystal Palace wanayifashije gutwara igikombe cya FA Cup umwaka ushize w'imikino. Akaba ari umukinnyi ikipe ya Liverpool yerekejeho amaso, nawe ngo igomba kuba izana, akaba afatanya na Virgil van Dijk kapiteni ndetse na Konate igihe cyose akiri muri ikipe ya Liverpool. Akaba ari amakuru ari kuvuga mu ikipe ya Liverpool. Amakuru yandi agenda avuga ariko gakeya nuko igihe cyose Darwin Nunez yabagurishijwe akava muri ikipe ya Liverpool, bahita banyarukira mu ikipe ya Newcastle kujya gushaka uwo bita Alexander Isaac. Akaba ari umunyaswede rutayizamu mwiza watsinze ibitego byinshi bigera ku 18 muri Premier League umwaka ushize. Ni season ya kabiri aba muri rutayizamu beza ba Premier League, akaba ari umwe mu bakinnyi nabo ikipe ya Liverpool ivuga ko biracyari aho, ariko mu gihe cyose Nunez Darwin Nunez yaba asohotse muri ikipe yahita Liverpool imwirukanyiraho ku isoko ikajya kuba yamugura, ikaba yareba mu gihe ikipe bavuze ko atagurishwa, ariko igihe cyose haza miliyoni zigera ku 180 uyu mukinnyi bishoboka ko yabasohoka mu ikipe ya Newcastle aza muri Liverpool. Bana yamaze kuba Liverpool y'informa camp ye ko uyu mukinnyi ashobora kuba yaza mu ikipe ya Liverpool ishaka kwikomeza kurushaho, yanatwaye Premier League ishaka kugira ngo ikomeze ifatire bitware Premier League. Yamaze kuba yuzuza Premier League 20 inganya ikipe ya Manchester United, iyo ikaba ishaka kuyisumbyaho igatwara indi Premier League ndetse igakomeza kwitwara neza. Nimwe mu makipe abiri akomeye mu gihugu cy'Ubwongereza. Tuvuye mu ikipe ya Liverpool, mu ikipe ya Manchester United nubwo yasoje ku mwanya mubi, nayo ikomeje kuvuga biri aho ngaho. Impamvu bavuga ko bikomeje kugenda bigorana ku bijyanye n'ishoko ry'igura n'igurishwa nuko ikipe ya Manchester United mwimbere ubwayo bashaka kugira uko basohoramo abakinnyi batandukanye. Rero bamwe mu bakinnyi bavuga ko basohoka mu ikipe ya Manchester United haracyari inkuru ipendinga yo bita Anthony Mateo de Santos wakinaga mu ikipe mu gihugu cya Espagne nk'inizanyo, akaba ari ikipe ya Real Betis. Uyu mugabo akavuga ko agomba gusubira muri iyo kipe nk'inizanyo, ikipe ikaba ari byasabye ko yazamo nk'inizanyo n'ubundi yamara kuba arimo nk'inizanyo, ikipe umwaka utaye kazaba yamugura ku mafaranga bakumvikana n'ikipe ya Manchester United atarenze miliyoni 30 zose z'amayero. Uyu mugabo rero akaba nta ikipe ya Manchester United iravuga ku gusohoka kwiwe, ariko bakaba bari gukora ku buryo yasohoka. Bikaba bivuga ko ari umukinnyi utari muri plani z'umutoza Ruben Amorim. Undi mukinnyi utari muri plani z'umutoza Ruben Amorim ni umukinnyi bamwita Alejandro Garnacho. Ni umukinnyi bavuga ko yagize ibihe byo kuzamuka nk'umwana, ariko ntiyigeze akura ngo agere ku kigero yatekerezwagaho nk'umukinnyi waza akagira ibyo akora mu ikipe ya Manchester United. Ni umukinnyi witwaye neza akajya afasha Manchester United mu mikino imwe n'imwe. Hari ibikombe yagiye yifasha harimo nka za FA Cup gutwara nka za Carabao Cup, ariko bavuga ko ntiyigeze akura ngo agere ku kigero cyo bamushakaga. We yiyumva ngo ku rugero babona rurenze urwo afite. Ni umukinnyi rero uri kuvuga gusohoka mu ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Chelsea yakomeje kumuvugaho ko ni umukinnyi itekerezaho kuba yazana amakipe atandukanye arimo nka za Tottenham Hotspur, nayo iravuga ko ishobora kuba yamuzana. Ikipe ya Bayer Leverkusen nayo yavuzweho umutoza Ten Hag wanamuzamu yavuga ko yamuzana akamukisha mu ikipe ya Bayer Leverkusen, ariko kugeza kuri ubu ngubu nta kipe n'imwe yari yatanga bid. Yari yavuga ko yaje mu ikipe ya Manchester United gatanga bid, na Napoli yamuvuzweho ivuga ko umutoza Antonio Conte mukunda, ariko kugeza kuri ubu nta na kimwe kiraba. Nimwe mu bakinnyi bagomba gusohoka kugira ngo batange umwanya Manchester United ibe yagura abandi bakinnyi. Undi mukinnyi nanone uvuga gusohoka mu ikipe ya Manchester United Jadon Sancho yananiranywe n'ikipe ya Chelsea ku bijyanye n'umushahara. Ikipe ya Chelsea yavuze ko umusaruro we ntago yigeze iwugaya, ariko umushahara ahembwa abona ko batawumuhemba, ahubwo aramutse agabanyije umushahara yaza akaba mu ikipe ya Chelsea, ariko baza kunaniranwa agaruka mu ikipe ya Manchester United. None umukinnyi uvuga mu gihugu cy'Ubutaliyani ko ashobora kwerekeza kwa Antonio Conte mu ikipe ya Napoli. Napoli nayo ikomeje kugenda igura abakinnyi by'umwihariko bo mu gihugu cy'Ubwongereza batandukanye.
akaba uyu Jadon Sancho n'undi umwe mu bakinnyi nabo bavuga gusohoka. Abamaze kuba basohoka ni Eriksen yasoje amasezerano yaragiye, John Evans yasoje amasezerano nawe yamaze kuba asohoka. Manchester United kuri ubu ngubu yamaze kuba yinjizamo umukinnyi witwa Matheus Cunha kuri miliyoni zigera kuri 60 kuva mu ikipe ya Wolverhampton, ukina inyuma ya rutahizamu wamaze no kuba yizezwa kuzahabwa nimero 10 kuko Rashford nawe avugwa kuzasohoka mu ikipe ya Manchester United. Nawe uyu mwaka atabona nk'umukinnyi urimo Newcastle irafera ko ishobora kuba yamuzana, nawe ni umukinnyi ngo Newcastle ibona neza ko ishobora kuba yamuzana. Undi mukinnyi wamaze kuba muri Manchester United agira inkuru idasanzwe irimo n'uwo bita Tom Hinton umaze gusinya mu kanya gashize amasezerano y'umwaka wundi umwe nk'umuzamu wa gatatu, n'umugaridi umaze igihe kirekire w'imyaka 38 mu ikipe ya Manchester United, agenda yongererwa umwaka umwe mu bagaridiye bagenda bafasha nka garidiye wa gatatu. Manchester United ikiri no kuvuga ku isoko ry'umuzamu witwa Milinkovic Savic, akari umugaridiye ukina muri Genoa mu gihugu cy'Ubutaliyane. Isaha n'isaha nawe ni umugaridiye kuri miliyoni zigera kuri 35 ushobora kwinjira mu ikipe ya Manchester United ngo aze kureba ko yaha challenge umuzamu Andre Onana umaze kwirara mu ikipe ya Manchester United. Atu Bayindir nawe aravuga gusohoka uyu mwaka, akabasha no gusubira iwabo mu gihugu cya Turkiya. Nayo makuru mu ikipe ya Manchester United hamwe na Brian Mbeumo bamaze kuba bemeranya ko azinjira mu ikipe ya Manchester United. Ni umwe mu bakinnyi bo guhanga amaso watsinze ibitego 20 muri Premier League umwaka ushize, akaba yamaze kuba katira ikipe ya Tottenham. Umutoza Thomas Frank yamaze kuba ajyamo yashaka ko bajyana, arayikatira avuga ko yamaze kuba yumvikana na United. Byararangiye, igisigaye ni bid Manchester United igomba gutanga ebyiri za mbere barazanze, bavuga ko igiciro cye kimeze nk'iya cya Matheus Cunha miliyoni 60 arizo ikipe ya Brentford ishaka kugeza kuri ubu ngubu. Nizo nkuru ziri kuvuga mu kipe ya Manchester United. Barutayizamu nabo ngabo, uwo yakomeje wundi kuvugaho ni Hugo Ekitike ukina mu ikipe ya Eintracht Frankfurt yo mu gihugu cy'Ubudage. Byavuzwe iminsi nk'itatu bita biceceka kugeza kuri ubu ngubu nta kindi kintu kirazamuka kuri Hugo Ekitike. Ni umukinnyi nawe utarigize icyo atangaza na kampo itagize icyo atangaza, ariko byavuze ko umutoza Ruben Amorim yatanze go ahead ko abona ni umukinnyi mutoya wajyana muri na projet y'ikipe ya Manchester United, dore ko umugabo witwa Omar Beradasi w'ikipe ya Manchester United nyuma yo kuzamura Jason Wilcock akamugira umwe mu bashinzwe kugura kumenya abasohoka n'abinjira mu ikipe ya Manchester United, afatanyije na chef wa Critoma witwa Christophe Viveri mu ikipe ya Manchester United. Avuga ko 2028 bashaka kubaka ikipe ya Manchester United izaba ihatana ku rwego rwo hejuru, ikaba yamaze kubitwara Premier League ubwo Manchester United izaba yizihiza imyaka 28 imyaka 150 muri 2028 ikipe ya Manchester United imaze ibayeho. Akaba ari aho twasoreza mu bijyanye n'umupira w'amaguru. Dusimbukire mu gihugu cya Amerika muri NBA umukino wa nyuma uri guhuza ikipe ya Indiana Pacers n'ikipe ya Oklahoma City Thunder. Umukino wa gatandatu watwaye n'ikipe ya Indiana Pacers ku kibuga kuri arena y'ikipe ya Indiana Pacers. Nago yihanga yatsinze umukino wa gatatu, yari imikino 2-1 atsinze umukino wa gatatu. Imikino iba 3-3 amakipe yombi amaze gutsinda ku manota 108 ya Indiana Pacers ku manota 91 ya Oklahoma City Thunder iyobowe na ikipe ya Indiana Pacers ikaba iyobowe n'umunyakameroni umeze neza cyane. Akaba ari uko nguko byaraye bigenze. Umukino wa kane wa kamaramaka wa karindwi ari wo wa karindwi uzaba mu rukera rwo ku cyumweru. Turebe ikipe izaba yegukana NBA y'umwaka, imwe mu mikino iba itegerejwe ku bakunzi b'umupira w'amaguru. Indi nkuru twasorezaho mu bijyanye na basket ni inkuru ya Los Angeles Lakers ikaba igiye kugurishwa. Umugabo ifamiye ya Bazi ikaba igiye kugurisha ikipe ya Los Angeles Lakers ku mugabo witwa Mark Water. Akaba ari Mark Water nawe warusanzwe afitemo imigabane mikeya mu ikipe ya Los Angeles Lakers, ariko akaba ari ugiye kugura
yagiye kwita agura ikipe ya Los Angeles Lakers. Nubwo bagiye kugurisha iyi kipe bari bayifite kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 79. Iyi famiye ifite iyi kipe bivuze ngo ni imyaka isaga 46 bafite iyi kipe. Uwo bita Baz akaba ari peri wabo, akaba yaritabye Imana mu mwaka wa 2013. Uyu mugabo ikipe ikaza kuba ayisigira famiye abana be batandatu, bakaza kujya mu makimbirane make aho ngaho, ariko bita Jane baza kuyimuragiza 2017 kugira ngo abe CEO wayo, akaba ari wowe wari uyoboye umujyanye na siporo, akaba banafashe umwanzuro nka famiye ko bagurisha iyi kipe, ariko bagasigarana byibura 15% by'iyi kipe ya LA Lakers, ikipe imwe mu makipe afite abafana benshi ku isi ndetse anakundwa cyane, dore ko agiye ikinwamo n'abakinnyi batandukanye. No kuri ubu ngubu ifite umukinnyi witwa LeBron James, umwe mu bakinnyi ba mbere ku isi banakunzwe mu mukino wa basketball w'intoki. Muri rusange icyo wamenya nuko iyi kipe yaba ari baye ikipe ya mbere ihenze igurishijwe ku isi. Ni mbere ko tureba amafaranga ikipe izagurishwa, ni ikipe zabanje kugurishwa iyo bita Dallas Mavericks, yaragurishijwe 2 billion mu myaka wa 2023. ikaba ari imwe mu makipe yari yashizwe ku isoko, akaba ikagura 2 billion. nayo kipe ya Boston Celtics mu mezi 3 ashize yakaba yaragurishijwe zigera kuri billion 6, ikaba yarabaye ikipe yari ifite umwanya w'ikipe yabaye ya mbere igurishijwe billion 6 n'ibihumbi 500 na miliyoni 500. Kuri ubu ngubu ikipe ya Lakers igiye gukora agahigo ko kugurishwa 10 billion. nizo uyu mugabo witwa Mark Water agiye kuyigura. Ni umugabo umenyereye gushora mu bya siporo, dore ko ari no muri company ifite Chelsea, imanaginga Chelsea, mu baguze Chelsea. Afite mu mikino Formula 1, afitemo Cadillac Formula 1, afitemo naho ibyo yashoyemo mu makipe, afite mu mikino y'abanyamerika za baseball n'ibindi. Akaba ari umugabo umenyereye ibya siporo ndetse no gushora, ngo ni umugabo ukunda intsinzi ndetse ubona ashaka kureba uko yateza imbere ikipe. Muri akaba agiye kugura 10 billion ikipe ya Los Angeles Lakers kugeza kuri ubu ngubu. Akaribyo nkuru ziri kuvuga mu gihugu cya Amerika muri NBA ndetse no muri basket muri rusange. Nibyo twagarukaho n'andi makuru y'imikino uko agenda azamuka, tuzatugaruka tuganire turebe byinshi bitandukanye bigenda bivuga mu mikino ndetse no muri siporo muri rusange. Mukomeze kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana abane namwe. Ngiye na Richard Sabi, amahoro y'Imana abane namwe. Hasta la vista, shalom shalom.